So yang kena ulama jid ke kafir hot tali gak promo. Kekait le sebagian ulama. Maksudji dihina ilmiah dan dihina goknyan sebagai ulama. Nya dihina sebagai orang hanya kafir. Tetapi orangnya rata-rata tang yang bahape abunya hanapa haipakah ulama so dakna ilmiah baji pue ilmiah sesat nyan dapat membahayakan iman. Ada hanjit ke kafir takut wate mate awai gupu mati hati oleh Allah Taala han selamat ini. Yang modelnya, yang model itu mana? Megasui itu mana? Lagi baplung dalam padang pasir, ibu dah tahu. Nhân bebe nan dempu kai cho han. Kan orang biasa mentang itu nak ulama itu. Kemia begeknya hanau kirabu. Kemia begeknya hanau kira tunggu. Ulama su, ulama hanagot, ulama dunia. Hai, aduan mutua. Beroh kita nyojit ke orang tenang ulama. Beroh kita nyoj orang yang kun ke ulama. Kaji sidro kasih nganji. Soji nyan hom idron pintu sogron. Nepegah le Abu Bakar bin Zaid. Putra nekul le Abu Bakar bin Zaid. Badiratul mal'unah. Laknat yang paling cepat. Wahia takfirul ulama. Laknat yang paling cepat datang menuju oleh Allah Ta'ala adalah mengkafirkan ulama. Yang bagah tak ujuk laknat oleh Allah. Wahattu min aqdarihim. Yang kedua laknat yang paling cepat menuju oleh Allah melecehkan martabat ulama. Wa kullu hadza min amali syaitan. But yang semacamnya adalah but syaitan. Wa babud dalalah wal idlal. Nyan lihat sesat rawai sesat go. Wa fasadun wa ifsad. Lihat diperusak rawai diperusak go. Nyan nepegah le Abu Bakar Zaid bin Abu Bakar. Laknat yang paling bagah pro adalah tuna ahli ilmu. Tuna ulama. Caci maki yang ulama. Ikun le urang kun. Menyogot nyan keramat kain geng lidah. Menyogot nyan keramat kaku yang abah. Keramatnya kan ngangku yang abah. Abu Lahab he gitu nak Nabi. Hana ku yang abah Abu Lahab. Hana kiranya Nabi. Abu Jahai he gitu Nabi. Hana ku yang abah. Hana kiranya Nabi. Beta artikan keramat ku yang abah jet pelawan. Liahnya lom az-zahabi ni pegah. Sunnatullahi fi kulli man izdaral ulama baqiyah haqiran. Ketentuan Allah. So mantang yang tuna ulama. Nyo ubed ji dalam keadaan hina. Nasimak begot. Bekroh katanya. Nepegah le az-zahabi. Ketentuan Allah. So mantang yang tuna ulama. Yang caci maki ulama. Yang dukung urang tuna ulama. Yang dukung urang caci ulama. Ubed dalam keadaan hina. Nyok pegah mata kitab-kitab mandum mangan sadar. Ibnu Asakir ngepegah man atlaqa lisanahu bil fil ulama bisalbi ibtalahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi. So yang hana jaga lidah ko ulama. Kun berangkap pula ko ulama. Caci ulama, tuna ulama, nyawa akan nepu mati atele Allah segolom mati ji. Segolom mati ji awai gepu mati ate le Allah Ta'ala. Maka bekroh kita nyonyo sebagaian urang yang kena ulama. Dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, Ibnu Najim pernah nepegah al-istihza bil ilmi wal ulama kufrun. Simak begot. Baik dengar oleh urang ulama. Al-istihza bil ilmi wal ulama kufrun. Memperolok-olok, mencaci ulama, mencaci ilmu, jet ke kafir. Menyot tak caci ilmu agaknya,
tak caci gopnyen sebagai ulama, tapi hina gopnyen arti identitas ulama, jet ke kafe. Liahnya ditulis di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah fi Syarah Bariqah Muhammadiyah jilid 2 jilid halaman 10 putra tulis takhfiful ilmi wal ulama kufrun, meremehkan ulama, meremehkan ilmu jadi kafir. Nyanban tu yo lam kitab Al-Khizanah mutulis man adzallal ulama yunfa minal balad ba'da tajdidi iman. Sawa yang suap ulama, sawa yang caci ulama, sawa yang hina ulama, payah lek dari kampung. Oh, leh pucak lagi. Berat bu kan? Berat bu. Sawa yang kena ulama, sawa yang caci ulama, sawa yang hina ulama, yunfa minal balad, payah lek dari kampung ba'da tajdidil iman. Oh, leh pucak lagi. Bahaya. Liahnya lam majmu' nawazib. Ihanatul ulama iddin kufrun. Menghina ulama yang mengembangkan ulama jadi kafir. Liahnya lam kitab Al-Muhyidd. In syatama aliman faqad kafara fatatluhu imratu. Munya sidra urang dituna ulama, dicaci ulama, jet ke kafe rentali urina. Panai kem tu. So yang kena ulama jet ke kafe rentali rumah hoi. Gekait le sebagian ulama. Maksudji menya dihina ilmiah dan dihina gopnyan sebagai ulama. Nya dihina sebagai urang hanya kafe. Tetapi orangnya rata-rata tang yang bahape abunya hanapa haipakah ulama so dakna ilmiah bagi kue ilmiah sesat nyan dapat membahayakan iman. Ada hanjit ke kafe takut wate mate awai gupu mati hati li Allah Taala han selamat iman. Cukup yo temin tua. Kun gabu kun go tungku hanapa ulama so ulama dunia ulama copeng pemerintah. Pat peng pemerintah yang kau cok, si jawab yo. Toh peng pemerintah yang kau cok. Mai ayo ke daya, panai peng gì kan, panai peng mai. Peng tayo kan. Iklola lagi. Kah hanay apa dolam ko kawet mai apa daya. Hana peng pemerintah, peng kita nyawa ya. Iklola lagi, ijo ke tayo. Boh kajiat orang watai kun ku ulama ji hana dikiranya ulama paki Allah Taala dikiranya sebagai ulama paki ji hana dikiranya sebagai ulama paki nabi dikiranya sebagai ulama paki kepu muceh aku ilang kong nyari kepu ka merajalila tu na ku tapi